Voin hi October ni som paruk sang ni som ni pakhat inrin ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tu na chuan Myanmar news te kan lo puang le don ani. Myanmar sipai te awangin UN Secretary General in Asian meeting athu thut. Min online le apol te chan a chezel. October ni som panga khan UN Secretary General Antonio Guterres su Southeast Asian Minister tenena virtual meeting nei turati ania. Mase meeting a khendon naya United Nations ten Myanmar sipai sarkar an pom thailo tilam tirnan le sipai sarkar ayo ten UN palayatan anda thar Myanmar Foreign Minister thar Una Mongluin ateldon wangin meeting hi thul ani. UN Secretary General Guterres chuan Asian ramten hena meeting hi somhla turin a hriatira. UN diplomats ming thuptena an soidanin Myanmar Foreign Minister hi he meeting a hian athu ve don sia. Chu UN Secretary General Guterres hian adu lo hle ani. Tuna mi puiten an thlantin le UN palai ni mek Ucha mo tunchu he meeting a hian thuzok se adu nin an soi. UN hian Myanmar dictatorship military chief Min Aung Hlaing le apol te chu engkonga ma thodun puya tum lo nin an soi. Tin Min Aung Hlaing le apol te chu an chana chetluang zel nin an soya. October ni som panga ve khan Philippines Foreign Minister chuan Asian meeting lawam tura hian Myanmar Military Council hroi tulu ber Min Aung Hlaing kan som chuan Asian rorel na hi thlob le rin kan hlodon to lo ti na soya. Asian meeting nei tura hian Myanmar ayo som tur chungchang hi ngun takin ngai tu angaya. Myanmar ram hi ama anga din mun thataka ale le thuai theinan malak wat apoi mo zia le Myanmar mi puipoi sailo thattu Min Aung Hlaing hi meeting a kal tura som lo ni se Asian member atanga Myanmar hi tel lo leilok ni se tina soi. Malaysia le Philippines chau lo Asian member ram dang hroi tu te point Min Aung Hlaing nilovin NUG hi thilpoi mo engkim soi puya indorna nei pui than ti boka. Tin Asian inzom khom ram dang tenen hian Philippines, Thailand le Malaysia thu hi an ngai chang bera. Anni ram pathum thutluk na hi atlang ngei rinom bok ani. Chuti ruala soi mai hau lo tur pakhat chu Asian atanga Myanmar ram tan an thlan bik palai chuan Myanmar mi pui hruai tu Aung San Suu Kyi le midang hruai tu an thren te hmu thei an ni lo chuan Myanmar ramakal atum lo burbok nin an soi. Heti lai hian Myanmar sipai lam ve thung chuan Southeast Asia palain an ramatlo chuan phalsaka. Mase pon suak theilawa hren mek an ram hruai tu hlun Aung San Suu Kyi hmuero an rem ti lo ani. Suu Kyi hi thu boy nei mek ani wangin hmu an rem ti lo ti sipai thu puang tu Jo Min Tun chuan a soi. Sipai sarkarin United Nations ambassador atan aruat pompui tura UN na ti hotlai zel chungchang politics in rola Jo Min Tun chuan a pu bok. UN baka ram le pol rang te chuan international affairs chungchang an boi puina diktaka thil ti tura an phut thu a soi bok ani. Kumin April tha Myanmar sipai ho tu General Min Aung Hlaing le Association of Southeast Asian Nations ASEANin Myanmar ram tual chung boina ti re ani theina tura malak na tur in rem na point panga an lo siam to te chu ataka kalpui turin ram dang te an normeka. Sipai thu puang tu hian ram dang te norma wangin ni lai ni khan thu chuai siamin Asian palain an ramatlo chu an phalsak thu hi a soyani. Mase Asian palai everyone is so fun. Sipai ten hen alo ngen to Suu Kyi hmu phalsak tura angen nai ro an rem ti thei talawani. Everyone hian Myanmar a party rang te chu abiak thu lo soi to a. Tran lam le politics thila ni na chan tumna emo anei lo ti soin Myanmar a zin thei hun tura nga hlel thu a soi thung ani. Chin State in Kana CNDF lam update. October ni som panga chomadar som pakhat borvel khan Falam Township Tuibola Burma sipai kema omtele CNDF te aningka pa dar karchan vel ao ani. He inka na hian Burma sipai lam pakhatin hliam na takatuara sipai lam chuan ral thuam lian tak mangin CNDF te chu na satakin kablet ve ma se pathian ven him na zara tu ma hliam ne thium lovin him takin an kem lama an let le ti an soyani. Burma sipai ten poi sailo an kaplum. October ni som panga khan Burma sipai ten
2P Village Falang Township Chin State mi pani Thong Lun Mang kumsom ni pakwale Shalai Thong Moi kumsom thum pali te chu an kap hluma mi pani te ruang hi hnim bukkar an pai nge nin an soi Chin National Association Chin Nation Defense Force CNO CNDF te chuan Burma sipai te hi atop thlengin bayan tum thuan soi ani falam khopuya hian Burma sipai zani rual lai te chu tu na hian an cham bang mek nia soi ani bok hek tu Burma nula ka hlum mani nula manhin thet wai kumsom ni paruko pa hi sipai lamtang party USDP ania ani hi kok tu dalan na thok thin sipai thlop tu le sipai ho ne na report pe thin tu ani nula manhin thet wai kumsom ni parukhi PDF te chuan manin sipai ta na thok to lo tur le sipai ho ne na report pe to lo turin an thil to thina ma se thu oi du lo wangin PDF in man non le in an vua ti chuan a thil ti chu ban san turin an thil le ta ani ma se he nula manhin thet wai hian sipai ho ne na report a pek thin chu ban san du lovin ala chun zom zel ti hriat ania chu vele October ni som panga khan a chen a in hi bom mangin an bom pu saka a chen a in an beilai hian nula manhin thet wai hi mundanga om lai takani ti an thele ta ani avoi thumna chuan awan nei theireng bik lo nia soin USDP nget tak nula manhin thet wai kumsom ni parukhi PDF lamin an kap lum theita ani nula manhin hi Mongjua district chong u khua omania sipai ho ne na report lo pethin tu kok tu dalana ni ti an soi chiang ani hakha khua state immigration office akang chevek Chin State hakha khua October ni som pali zandar som le achan vel khan khochunga sila inka thom hriat ania chu minua hakha cultural museum nunglama om state immigration office chu maya hal chiat vekani thu hriat ani hakha thual chumi pakhat chuan engwanga hal nge ni ti chu kan khelawa ni zan lama akan lai chuan tu man kan van heingam lawa office chu thingkung le thirling nei hung vek ani bok nen kang thel motor alo thlen meu chuan mei wa pa chang vek to a engtin wak ma an ti theilo ti na soi hakha township immigration office a chuan angak tu chung ko khat chu anom ti hriat ania kang mai chu awangin chutariak an pa ber chu October ni som panga jing lam khan police havin manin an hruai chuak ti an soi tun thlengin kang mai chu chan dik tak chu hriat alani lawa akan line abul naya omte tu ma chuak ngam anom lo bok nen office si akang chevek ta ani September ni som pali po khan Burma Sipai Council ten hakha khua zantin lai puyan ka pu vak thina wangin chena in pani alo kang to a chuti rualin mi pui then khat chu mani chena in chu asanin ram hnuai lama an tlan chhia ti nan soibok kalimiawa sipai motor injui thala tu pani manan ni Sigaing region kalimiawa October ni ko a Burma Sipai motor injui lu lai thala a social media thedar tu nia pu chu portot le chu miet ni te chu October ni som pathum chhun khan man an ni tual chung mi ming tarlan lo pakhat chuan gango atanga rongkal sipai motor somli vel truck in khar phui le teng te chu thala kan i mai ba ka social media post ani wangin thala tu te chu man an ni thu hriat ani ti na soi chung thala tu pani te chu kalimio kong pui thuam junction pinlong venga an chenina man an nia tuna hian kalimio regional command headquarters lama hruyan ni thu mita mutu ten an soi man an ni chan hi sipai motor injui thalak le social media post ani wang ti ni ma se thil dang wang po ani thei tho thu le thil leng ma hi nem nge theilani re lo thu RFA lam chuan an ta lang ve thung ani ku portrait le ku mit ni te pani chu civil mi pa ngai le kong zo na po tel ngai lo tual chung mi pui veng him tu pol nen po ingkung kaina nei lo an ni thu kalimio kong zo na lama hruai tu pakhat chuan a soya kalimio wa hian February ni khatatanga Burma Sipai thu nei na an lak nuwa tual chung mi za som ni chuang in man an tok to ani Khayan Township tan Interim People's Administration Pol din ani thu NUG na puang Yangon Region Khayan Township a veng le kholal administrator zongjong te anin nu deuh vek to wangin
Burma Sipai Council ro rel theina chu atop to a National Unity Government NUG chuan chu mika laka mi puin opna pol an din tur thu hriat ani Khayang township mi pui veng him tu pol chuan October ni thum khan administrator zongjong in hnuk dok vek turin warning a petowa chu minua Khayang khochunga veng som pathum le thingtlang khuwa somnga paruka administrator somruk pakwate chu anin hnuk dok vek bok ani tuna chuan NUG chuan khochungu pate mi pui veng him tu polte parliament member polte CDM zom sarkar hathok polte activist polte dan le hriselna law and health lam polte nen pol ruk ayo palai mangin interim people administration pol chu din ani tak thuan puang ta ani anu kharnan Myanmar lam mizo u nautena min ong hlaina ril rulu belle sum tam tak khun tam tak senga malak mekhi enge tian soi chu hi an chiar teang pakhatna leiche siam panina shopping mall hon pathumna bank hon palina lei bridge hon pangana infiamna buasai parukna inkhom phal pasarina Buddhist temple kalphal pariatna sikul hon pakuana damdoin hon somna khotina lalle thokturuat som pakhatna chia pek som panhina inti hlimna lamchi huai khotle adangte ani heng zongjong hi atul dana zirin sum tam tak sengin huai khotin ma la thina engwanga tinge ani khovel bum atumna man ruam mai ani tuna hian region le state tam taka engwanga phone signal le internet ti tom nge ani athil tira thlak tak an hriat lo nan mole engwanga in khom phal le singe ani aming thatnan mole he tactic hi Myanmar dictators masate khan an lo mangin a hlotling viau to thina a hlotlin vele beisei na mang ve meka maseram chung official news zongjong mi puilama an tranta ka wangle social media chak to em wangin enga ma ala hlotling lawa ma se a be dong chung lawani chu wang chuan alom in khom phalna pe kan ni point in khom ri lo nga mangu in fiamna tournament ang chi te po huai hot lo ni se CDM te inpek na zain engma itilo venga mangu tia kan aulom lom ni tuna hian Myanmar rampuma akhwale namzonga tournament hial huai hot hi Myanmar rampuma mizopa khuwa chawani aom ni mipui te kan lungrualem tia kan aulai chuan o kan in lungruale kan ti takna a tuna chuan mani khotin vengtin kokhran le community chung ko tin inen fiangu kan la lungrual hlomem in khom lo tur kan ti hian Krista le pathian tharau thianglim kan do dal ta tin em ni chu tiang chuan min mu ni lom ni kha mi pui kho sakdana wangin kan CDM te hi beidongin an na le de hlom se he revolution a hian dena kan changai lawang ma se kan ti beidong to tak zeta nei ti hi kan nin she kher om love ti lo tura in ngen na hi thik wangemo soisel pai wang khrim hrimamo kan tia ani lawania ngen na ani jok tuna hian Myanmar rampuma long panhi chia chuan tur om chung te chu pakhatna Burma Sipai Council long le panhina National Unity Government NUG Spring Revolution long te ania heng panhi zinga hian chuang lo ve ve om theilo arualina chuan theilo bok kan chuan na kan hriat chian anga ya chu zong chu kan soi du ni tin an puang chuak ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan theite chu ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hunduam tak in man theinan kan du sakna sang ber kan hlana cheu